kardeşlerim yılmayıp güder idi. Epifanın köy jırların sarığı güler idi. İpi tuz üstel türünde boy idi işler gıyla. Demli rızı bu, demli sözdür, üstürdü kızının evde. İşitlikli bulmadı o, sekin nuru samalı, jıyar idi var halkını, dost tuğanını, yakınını. Delir tekkelerin kışı, şeşlerin urer idi, oysa kızı minlik ama, kimnindir zoru idi. Hırık gıdep yola bilen, üdeydi bar duygar, oysa kızı minlik ama, minligere yeri idi. Zorlangandım zoru zor, zorlanmagan ul halı, kulaş jayıp karşı olgan, kunak itken toy yığı. Kaba bilen jüpler irler, polas sukkan jimgiler, vak ümit bulup jildirdi, saban tuyda sürgüler. Oğlak öy küşteneşi bağırsak bulur idi, yaş jilginşe kavuşaşa, mizgiller jider idi. Koy da kaldı, koy tarafta, yeşlerin şişmeleri, muhabbet dağında üsken Züleyha Yusufları. Koytarı, dostlar, şişmelerini, izlik şişme suların, garmın suzu, geyjırın, bir kilip, guri. Şiirinin avtoru Rezida İbertulina.
башлыйм әле. Очрашу бит шулай башлана. Сезнең белән очрашканга күңелебез шундый шатлана. Бүген сезгә сәлам юллыйбыз без. Сәлам сезгә, дуслар, туганнар. Бар дөньяны бүләк итәр идек, әгәр килсә безнең кулыбыздан. Әссәламу алейкум, кадерле дуслар, хөрмәтле тамашачы. Сезне сәламли Акчарлак татар җыр ансамбле үзенең отчет концерты җырлы моңлы дөнья гореф-гадәтләре белән кадерле дип аталган зур программасы белән. Biz күп эшләп ташладык бит әле төркем белән 22 ел эчендә. Әйе, бу нәкъ 22 ел тамашачыны гүзәл концерт программалары белән яшь буынга мирас итеп калдыра алырлык гореф-гадәтләргә бәйле булган борынгы бәйрәмнәрне сәхнәгә кую белән һәрбер концерт чараларында катнашып, халык сөюен яулап алган сезнең яраткан Акчарлак төркемедәбез, дуслар. Biz iki өлештән торган концертыбызны сезнең күңелгә хуш килгән җыр-моңлар белән очрашуыбызны дәвам итәбез. Беренче өлештә фәкыять гармон гына җырлар ачылыр. Икенче өлештә заманчарак көйләр яңгырап сезгә яратуыбызны, хөрмәтле тамашачыны шулай итеп белдерербез. Ни хәлләргә килеп җиттегез? Шундый җылы итебезне каршы алганыгыз өчен сезне күрүбезгә без бик тә шатбыз. Бу азап очрашу булмасын. Әле безне җәйткәч көз җитә, көч башлангач, карлар яткач, сезне янә шушы матур бинада көтеп калачакбыз. Килегез, сезнең өчен яшибез, сезнең өчен җырлыйбыз, сезнең өчен фәкать шушы матур бинаны җыр белән күмәбез. Сез бар дөньяда димәк, тамашачы бар димәк, җыр бар. Җыр булган җирдә biz бар. Рәхмәт сезгә. Слово представляется директору Центрального дворца культуры Белевейского района, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан Ларисе Александровне Бойцовой. Рахмет. Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто сегодня в этом зале вместе с нами. Уважаемая Резида Минихановна, позвольте мне от лица всех сотрудников Центрального дворца культуры и от себя лично поздравить вас и в вашем лице всех ваших коллег с окончанием очередного творческого сезона. Пожелать вам самое главное, всем здоровья, творческих успехов и всего самого доброго, а нам всем мирного неба над головой. Спасибо вам огромное, Лариса Александровна, за добрые слова. Мы оправдаем ваши надежды, будем стараться. Спасибо огромное. А мы продолжаем. Спасибо за ваши добрые аплодисменты. Зур рәхмәт сезгә. Урысларымызга урысча җибәрәм, матур итеп сөйләп, татарларымызга татарча сөйләп. Нинди телдә алып барып бүгенге бәйрәмне? Татарчамы? Үзебезнең телдәме? Рәхмәт. Әйдәле, Эдуард, сәхнәгә. Рәхмәт итегез. Приглашаем на сцену нашего Эдуарда Егорова. Мен өзім татар болсам да, бірінші ярымда позвольте спеть на русском языке. Вроде песня народная, вроде не народная, я точно не знаю, «Соловей». Черемуха колышется,
соловьи. За рекой знакомый голос слышится, и поют всю ночку соловьи. Ой, ты песня, да песня соловьиная, да чего ж ты за душу берешь? У любви идет дорожка длинная, и конца и края не найдешь. У любви идет дорожка длинная, и конца и края не найдешь. Под окном черемуха колышется, распуская лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, и поют всю ночку соловьи. За рекой знакомый голос слышится, и поют всю ночку соловьи. И поют всю ночку соловьи. За рекой знакомый голос слышится, и поют всю ночку соловьи.
над небом паруса. Мы так хотим в океане мечты остров свой найти. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу и я под солнцем для тебя. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу и я под солнцем для тебя. Лишь для тебя живу и я под солнцем для тебя. Әлі кеш біздегі қыздар жігіттер, рахмет жылытып қарсы алғаныңыз үшін біздің ұшырашуны давам етеміз. Нинди жырлар сіздің көңіліңізге хош келер екен деп біз көп ойладық. Шуңа күрә яңа жырлар сайладық, яңа жырлар йотларга тырыштык. Әгәр дә сүзләрен онытсак, бер гафу итәрсез, чөнки яңа жырны өйрәнүче 6 ай вакыт кирәк. Безнең 3 ай вакыт булды. Шуңа күрә әзрәк тә килешмәгән җирләр булса гафу итәрсез һәм безгә кушылып җырлап утырырсыз дигән өметтә калабыз. Әйдәгез әле сәхнә түренә төркемдәшебез, халык иҗаты конкурслары лауреаты, яраткан җырчыбыз Рима Арслановны чакырабыз. Ул баянда җырлаячак һәм баянда безнең Валерий Галитинов. Kıyı pazarıştı,
Şokatlı bizim Rimani yaratkış Türkümderşi Svetlana Basmanova bilen bir yaratkan çırları sizge takdim etsinler. Hali көңіл kuşu. Rahmet Svetlana. Niye kirek yaradılar, şın көңілден bulmasa, sayramış ol көңіл başı, konar gülün doğmasa. Yenersiz yoradık da, sevgili yarın taşlasa, sayramış ol көңіл başı, konar gülün doğmasa. Yenersiz yoradık da, sevgili yarın taşlasa. Günlerine hasret bulup kadıma sayramış ol көңіл başı, konar gülün doğmasa. Yenersiz yoradık da, sevgili yarın taşlasa. Sayramış ol көңіл başı, konar gülün doğmasa. Yenersiz yoradık da, sevgili yarın taşlasa. Dünyalar sonlarına sayramış ol көңіл başı, konar gülün doğmasa. Yenersiz yoradık da, sevgili yarın taşlasa. Sayramış ol көңіл başı, konar gülün doğmasa. Yenersiz yoradık da, sevgili yarın taşlasa. Yenersiz yoradık da, sevgili yarın taşlasa. Sevgili yarın taşlasa. Рәхмәт, зур рәхмәт. Шулай итеп каршы алырсыз дип өмет тә итмәгән идек. Рәхмәт сезгә, дуслар. Рәхмәт сезгә, кызлар, егетләр. Сезне күрер көннәр бар икән дип шатланып яшибез бүгенге көннән башлап. Аллаһы бирсә, көзгә киләсезме безгә тагын? Менә шушылай залда тутырып килгән кебек киләсезме? Күршеләрегезне, туганнарыгызны алып киләсезме? Яраткан җырларыгызга заказ бирегез, без аларны якларбыз, без аларны әзерләп алып килербез. Һәм сәхнә түренә үзенең иң яраткан җыры белән төркемдәшебез, сәхнә ветераны, сәхнә сандугачы, халык иҗады конкурслары лауреаты София Шакирова. Баянда безнең кадерле егетебез Валерий Галендинов. Şükür deyip yaşayın, yaşamını sıramaz. Ömür gözüme gitsen de kartaya bilmeyerek hallerimi anlayan dostlarım var.
Жылы сөзжан ірінде бірге шағның қадірін біле өмірлер өтемейді. Хәлләремне сорамагыз, елларны санамагыз. Шөкер биек яшимен, яшемне сорамагыз. Жырлавызга минем гомер, сезнең белән бергәләп, хәлләргә теләсәгез, йөрегезгә килгәләп. Жырлавызга минем гомер, сезнең белән бергәләп, хәлләргә теләсәгез, йөрегезгә килгәләп. Хәлләргә теләсәгез, йөрегезгә килгәләп. Менә шулай яратып кына торам барысында, яратып тормасам җырларын ятламыйлар. Яратып тормасам җырның икенче сүзен онытып сәхнәдә торалар. Менә берсен яратмасаң шулай кәефләре китеп тора. Ә менә бу җырчыбызның кәефе гөлше, гөл-гөл. Ул репетициягә елмаеп килеп керә, елмаеп кайтып китә. Әгәр ул безгә килмәсә, бездә паника башлана. Нишләп Феликс юк? Нишләп безне көлдерә торган кешебез юк? Нишләп безгә чәй куеп эчерә торган егетебез юк дип хафага калабыз. Ул җырчы да, ул юморларда язучы, ул талантлы кеше дә, ул бәлешләр пешерер остасы да, ул бик уңган кеше. Ул әби ролена да керә, ул бабай булып та чыга. Әле үзегез күрерсез. Хәзер сәхнәгә үзенең яраткан җыры белән рәхәтләнеп чыгарга әзер булып тора. Сәхнәдә Феликс Галишанов безнең шатлыгыбыз. Үзе иҗат иткән җыр. Ашык болот шашыларын сиңа кояш күләр идем. Ашык болот шашыларын сиңа кояш күләр идем. Синең йөрер юлыңа, синең йөрер юлыңа, шык суларын сибеп үтәм, шык суларын сибеп үтәм. Йолдызларны үрелеп алам, алка итеп багам сиңа. Йолдызларны үрелеп алам, алка итеп багам сиңа. Мәңге сүнмәс ялкынлы, мәңге сүнмәс ялкынлы, uşaqlarım yağar sina, uşaqlarım yağar sina. Barısında бүләк иткәч, үзеңә ни кала димә. Барысында бүләк иткәч, үзеңә ни кала димә. Миңа барышың җитә, миңа барышың җитә. Үзең генә бул син миңа, үзең генә бул син миңа. Миңа барышың җитә, миңа барышың җитә. Үзең генә бул син миңа, үзең генә бул син миңа.
Менә шундый талантлы кешеләр булса, рәхәт яшәүләре, рәхәт концертларны алып барырга. Хәлләрегез ничек? Арып китмәдегезме? Тик яклар килеп утыралар, тавышлары гейме. Шулаймы? Аларга дәшәп хәзер яннарына булса. Сез ни хәлләрдә? Сезгә внимание итмәктеләр. Дөрес аңладыммы? Әйдәгез әле сәхнә түренә бик ачык күңелле кеше бар безнең арада, төркемдәшебез. Ул төркемгә килеп кергәндә без аның менә кешелеклегенә хайран калдык. Ул дигәнчә сценарий язып бирә, дигәнчә урыс телендә булган шигырьләрне татар теленә әйләндереп бирә. Берәр скетчлар алсак, без бит скетчларда алабыз. Аларны тәрҗемә итәргә ярдәм итә. Менә гомумән на все руки тока. Ул Роза Гуслякова, менә хәзер үзегез күрерсез. Бик матур сөйли, бик матур аның иҗаты һәм бик матур кеше үзе. Рәхим итегез. Sizga bir so'roq ulashibdim hali. Mena boshimni teshaydi. Sizdan yordam so'rarga bo'ldim hali. Bugun zihnimda tarqalib tura. Mena so'rovlarni yozib qo'ydim. Aytolmay turolsam, aytib qora сөйләрмен инде. Миңа bir кияү диләр. Яше 65-тә диләр. Балта, шүкеш, дамкраты, бар құралы эштә диләр. Мылтыгы да төзәтәди. Бүтән ятим күз атады. Барым микән? 5 ел үтеп, 70 тулса, дамкраты шинеп сулса, хәле битеп тыны кыса, мөхәббәте уңып сулса, бармыйм микән? Сез әйтегезләр, бармыйм. Төш керсә дә, ет керсә дә, ярга микаласын әйтеп, адым сайын киң киләп, әлеп саклап кына сөйләп, майсыз гына суда пешкән кара бодай белә сыйлап, сирәгәйгән ак киемнәрен уңаема торсан сыйпап, барыйм микән? Бармыйм. Протезы төшеп югалса, бошатырга калса, әйткәнен ишетмичә кат сорап ушны алса, яткан җирдән тора алмаса, туңкайгач турай алмаса, майлы аштан эше китсә, будка гына таләп итсә, бармыйм микән? Аталарын бер туктаусыз шаштыр үстерәсә, өскә килгән һәрбер нәрсә куәте тәнкыйть аша үтсә, хәле бетеп акрынса, төкеренсә, сеңгеренсә, бармыйм микән әле? Әйе шул, нигә кирәк арба? Эшләп, яшьнәп йөргән чакта, өстем бөтен, тамагым тук, бер нигә дә мохтаҗым юк. Хәзер инде хаклы ялда, ышаныч бар туартаңда. Эх, караусыз маған эш аңга, юк, бармыйм. Мин дә бармыйм, сезнең белән рәхәтрәк. Какырына башласа, сеңгерә башласа, куйган теше килеп төшсә, Алла сакласа, бармыйм. Менә акчарлыгым бар, бергә яшибез, бергәбез, Аллага шөкер. Әйдә әле, Сафия, бергәләп җырлап алыйк әле, әзрәк моңсуланып алыйк әле. Умарзая дигән җырны без бик яратып җырлыйбыз. Рәхим ит, Сафия.
Barşalığınız için her birimizin, her bir artistlarının rahmet, жерлейсі келе, ешесі келе, ғымымен шотланып ғымыр идесі келе, hem şey işesi келе. Siz orып gitmediniz mi? Самауыр қоймасқа ма? Міне самауыр дегеннен бір қызықты hem еске түсіп кетті, сізге де сөйлеп кетейін әлі. Биыл яңырақ қына мәштөрі әбеге 90 яш толды. Ой, Рейлі, рахмет ереккейім, рахмет, сәлемет бол. Мәштөрі Оршыққа 90 яш толды. Хатыры нашар болғанға көре, бүтін әйбірні стенаға yazып біркітіп бұя тұрғанға әйленіп біткен. Хатыры нашар болға шылы бітінді. Қазір бұл қызларын шейшерге шақырға ойлап, борсына да шалтыратып шыққан. Әхиретлері өзі кебек. Әсме әхиретке бұйыл 89 яш толды. Әхиреті Меңлі Камалға 98 яш толған. Әхиреті Гүлжамалға 72, онысы кішесі. Бірсінің де қатыры yok. Бар-бір көде яшәгәннәрен білелер, мұнысы бик әйбәт. Менә шушы әхиретлері Мәштөрі Коршакны хөрмәт итеп, үйге қонаққа келгеннер. Мәштөрі Коршак самауыр қойған. Бұлар келер олдынан язу іліп қойған бит инде стенаға. Қызларыма шейіп ұнытмас үшін. Қызлар келген, бұлар қалапарлап білішкенлер, һәм шей іші болғанлар, бір самауырны екқанлар. Шунан Мәштөрі Коршак нәрсәледер иске төшіріп, кухняға шыққан, ош бөлмесіне. Ош бөлмесіне кіріп, исі оқылы кеткен. Қызларыма шей деген язуны көріп, исі оқылы кеткен. Әстәғфирулла тәубә. Қызларыма шей қойып, ішірмеген мінласа. Қазір бұл екінші самауырны қойған. Қызлар самауырны екқанлар, халақойлар сөйлешкенлер. Шунан Мәштөрі Коршак нәрсәледер иске төшіріп, ош бөлмесіне шыққан. Қораса, қызларыма шей деген язуны көріп, исі оқылы кеткен. Әстәғфирулла тәубә. Қызларыма шей қоймаған мұнласа,
Üçüncü samavurunu koyan. Bu hal 7 mertebe kabatlangan. Kızlar günü bitinde hazır nersendedir iskerşilip dışka çıgasılar kele, şey yıl soru bitinde. Hazır bu 3 evisi uramga çıkkan. Uzatkan bitinde meştere karşı kirip kitken, 3 evinin birisi eytedi. Ey keyim korali bunu meştureni, şeyle koyup işirmedi dey. Korali Gülşamal, sen biz meşturede bulduk bunu isim dey. Şoğa göre siz unutmağız siz bugün koyda, bizni hatırşen, biz okşarlakta, biz sizni kerşek şulay жылы koraş bilen kuşaklap yaratıp koşuluruz, kuşaklap yaratıp uzatırız diye dilekte kalabız. Kimlik көріп алдыманда, kimning evisi ol, нәрсе эшләп йөри ул? Чыгып карыйм әле, сез күрмәдегезме? Нинди эви ул? Астагфирулла, мин күргәнем юк. Осман, дай, пожалуйста, музыку на вход этой бабушки. Кто такая? Исәнмесез, саумысыз, саумысыз, исәнмесез, саумысыз. Нихәлләрдә килеп җиттегез, кайлардан килдегез? Şükür eyvet kıda gidip gittim. Балалар, оныклар әйбәтме? Orada eyvetler var. Әйбәтме? Әйбәтме? Тавышыгыз матурлыгына җырларга килдегезме? Zırlavda bulup beygirler. Шулаймы? Ату рәхим итегез. Мәштүрә карчыкның сеңлесе. Kırda beybeydim min, balalar çok oldu benim. Balalı kişiler anlaydır nişik beygenlerin. Boşta üzümlükler büyüttü, anları balanın balaları. Yaz jidu bilen şehirden avulga gidirip tuturalar. Boşta ılı malayın, 2 malayın koytarıp koyar. Sınadan 2. malayın, 2 malayın koytarıp koyar. Anları tüpşük kızım, 2 kızımla koytup düşer. Bu kız bala digenleri bigirek şansız, bigirek tavfiksiz bulayken, onlar öteki bir tutlamay turgan, magnitofonu alıp kilgenler. Gün akırtalar şunu, tün akırtalar. Sın bebekeyler, niga akırtası şu marjalarını digen idim. Kızımdan biri seyte, nikreşi babuşka, marja tugulun, valla kugaşı başarlıydılar. Allah jırlamağayına, şeytan jırlasın, başımda beter tekez bitinde, başım diyona hazır dedim. Son şehir balası uruşşalı, toturşalı bula bitinde, "Ralaba durak" dedim. Elle babuşka sen şınapta durak indi dediler. Son bebekeylerim, nişkisisin şul magnitofon yanında. Hayır abika, akrabatika, ey de babuşka sen de yasa dediler. Yürettiler baş bilan yürüge. Bir günde şulay sıyırımlı savurgıda baş bilan çıkkamın. Kurşim Halime көріп қалғанда, uram tuturup silap жүрüydi. Sahip Cemal'da jem suqqan, başı asta, ayağı üstte yürüydi. Uram tuturup silap yürüydi. Boş kaşıkta gülmeyim degen bula. Eminim baş bilası savurga çıkkanını gülgen. Okular başlangaç, balalarını da alıp gittiler. Ümitsizde bulup kaldı. Ellemin eytem tege oyra bika degenlerin deyip karim miken. Şulay dedim de, günne boyu dilimizin karşında oturdum. Sizden işittim, biz de şulay beyler. Eyde gittik bulam. Olma şuvar kuvvetler, ekrim basıp kuvvetler. Olma şuvar kuvvetlerle ekrim basıp kuvvetler. Üzlerinden yaşakların diğerinde mukatlar. Mükerreme Medine'nin nevvele. İşindeki sırlarını sileme bir ögele. Mükerreme Medine'nin nevvele. İşindeki sırlarını sileme bir ögele. Kırsidetin uvaz bilen kızlar kuva bastığında. Kırsidetin uvaz bilen kızlar kuva bastığında. Bir sıvırlık kengeden olay tava baktığında. Mükerreme Medine'nin nevvele. İşindeki sırlarını sileme bir ögele. Mükerreme Medine'nin nevvele. İşindeki sırlarını sileme bir ögele.
oturan buylak dizilir. Kırdağıylar kaytıp barra buylak dizilir. Bir kırdağıy durup kaldı ıştan bava dizilir. Mükke mükke memnunne münevvere. İşindeki sırların nesileme bir evgere. Mükke mükke memnunne münevvere. İşindeki sırların nesileme bir evgere. Rahmet edip oyak kullarını sızdausuz bulsun. Kazanat sizge. Mine bizning turkumdashuvda asıl toshimiz bor bit. Isimi Salima. Birgalab shirlaymiz. Bilesini de yarattı. Ya sözlerini unuttum. Yine yoratsan sözleri yokluyor. Allah'ım kızım.
Сәлима сені бек яратtılar. Bir шық қаштаған bir жырлап ал енді. Сәхнәдән Сәлима Күлдәулетова. Рәхмәт. Тагын берәр җырчыбызны күрергә, берәүсе җырламас микән, карап киләйгә. Кем языр микән анда? Әһә, сәхнә түренә әйдәгез әле шакырыйк әле. Җырчы, шагыйрь, композитор Эдуард Федоров. Бергә җырлыйбыз. Senden asıllarım Yaktı zifat oyunların saflıklarında yazılım Açtın şehrim, açtın yüreklerim Bana bu halim belli olmaz
Baktım bir var yılları Ölçtüm düşerim, ölçtüm yıraklarıma Konaklarım belli olmasın Sizin için bana sığacağım Yaktığımda üzgün olmasın Ölçtüm düşerim, ölçtüm yıraklarıma Konaklarım belli olmasın Sizin için bana sığacağım Yaktığımda üzgün olmasın Yüreğimde yongan uşak gibi Ben de sönmüşüm şahına Yalnız gitmez ona gitmem yine Ayırmasın yine halkından Ölçtüm düşerim, ölçtüm yıraklarıma Konaklarım belli olmasın Sizin için bana sığacağım Yaktığımda üzgün olmasın Ölçtüm düşerim, ölçtüm yıraklarıma Konaklarım belli olmasın Sizin için bana sığacağım Yaktığımda üzgün olmasın Sizin için bana sığacağım Yaktığımda üzgün olmasın Yaktığımda üzgün olmasın Эдуард Синдажиновның дұрысын жасанды. Рахмет. Сахна түрінде Эдуард Егоров. Рахмет. Satışlarımız koydular, ağırdaşı aşk Satışlarımız koydular, ağırdaşı aşk Bir bayılım bulmasa da, aşına tatarışka Bir bayılım bulmasa da, aşına tatarışka Aşına tatarışka Aşına tatarışka Bayrak ıslak gelip baktım bu işe Bakın değil bayrak ıslak gelip baktım bu işe Bakın balık tutmasam da aşına tatarışka Bakın balık tutmasam da aşına tatarışka Aşına tatarışka Aşına tatarışka Sen sıkmayın
Акшернак Татарпати в содружестве с группой Банием. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Такая тишина. Мы разве ждем тишины? Тем более на сцене Алия Каримова. Наше дарование. Рахмет Казам.
люблю я. Спасибо. Sahnede Safiye Şakir'den. Doğum kesimi. Rahmet.
Hazır мен de жырлап алайым әлі, яны қызлар, жігітлер 4 жыр түзерсіз мекен? Үргені жырлады бекен, звук дай. Не обижайте одиноких. Sürülgen yıldızlı baylı günleri bulutlarda dürüngen dilmegisiz yıldızlarda dilmegiz rencitmegiz bilemeden yalnız şimdi bir koşan gibi demegiz dilmegisiz yıldızlarda
yalnız yok. Elleğinde diplerimi yaşayırım yalnızlar. Dinegisiz yalnızlarda, dinegisiz rencitmegiz birimide. Yalnız şimdi bir koşan kimi demegiz. Kızlarının yağışarım, kimler anlar oylarım. Parlak ömür idülerge, niler şide olayım. Dinegisiz yalnızlarda, dinmegiz, rencitmegiz birimide. Yalnız şimdi bir koşan kimi demegiz. Dinegisiz yalnızlarda, dinmegiz, rencitmegiz birimide. Yalnız şimdi bir koşan kimi demegiz. Birimide. Yalnız şimdi bir koşan kimi demegiz. Yıldızlarda dinlegiz.
Өзіміздің гармоншы досымыз Валерий Гандитиновны шақырамыз. Алқышлар сіңе, Валерий. Келер Я ойнамас. Бұл гармоншы, білесіз бе нендей гармоншы? Нефиса апа күтіп тұралы, боқтап тіремелі. Міне тұр. Йотып та ойнай, басып та ойнай, тіреліп та ойнай. Қалғанын әйтмей көресіз. Ең ұста гармоншы Валерий Гандитинов. Зор рахмет! Молодец! Молодец! И шеф звукооператор Осман, молодец! И шеф тамашашы, молодец! Алқышларыңызға бұларға бергізер, екі қалтырылар. Молодец! Молодец! Қазір бір-бірімізге, өзіңізге алқышлар бөлек дегізелі. Ой, менен де афарин келгенмін екен бұл беремге дейіп. Нәфис апа, қазір сенің біле сөйлешіген ұзақ бастырып тұтқаным үшін ренжімейін де ярама. Біз сені білесің, мәне шекер атамыз. Бұл біздің түркімнің Аксақалихасы. Ең шәбі, ең мұңғаны. Білесіз мені шештен жырлы башлағаны, 3 шешінде сәхнеге шыққан болған. Шушыннан берлі тұрай басталы, шуннан берлі жырла бері біздің түркімнің ең қадірлі кішісі. Бүтін бейремнер, халық бейремнері, бұрынғы бейремнер подъем началом проходит. Чүнки бүтін сценарийларны энесінен жігіне қатылы проверять етмеші, концертный ясатмай. Мәне шушынды кіші ол. Чүнки бүтін йолаларını біле ол, бүтін традицияларını, ғұрып әдетлерді ол біле, бүтін мінежетлерге ол құжа. Жоңғыра біз Нәфис апа сеңе қазір сөз береміз. Рахаттеніп біздің коллективні моқтасаң, моқтарсың, моқтамасаң, тамашашыны моқтарсың, онасың жырларсың, онасың сенің анаға оқшарлық шығар, жона біз бош еп қойды, кетеріміз алыр отырып болсыңдар, ерім? Ең бірінші сізге рахмет етесін келем. Ең ұратқанларына келген енді бүгін. Сонды яқшыларына келген. Рахмет сізге. Міне, ондан соң ең бірінші сізні жай келіп жету білен құтлысым келе. Бақшаларымызда интік-тік бит, болған шешкелері құйылы бүттілер, мейлері, жемішлері yok. Қазір Аллаға шүкір тұқай еткендей, шулай тұқай еткендей енді. Рахатленіп жылы, яңғырлар да яуа, нендей рахат. Шулай бит. Міне шушы ләріміз, бақшаларымызда ұңышларымыз көп болсын. Оңсындар, әйбәт болсын. Міне Резеде бит миңа берді микрофонына, мен әлі сізді тағын ярты сағат тұтып. Мен бит Әрнап Атнабаев шиғырларын яратам. Соның бір кене шиғырын сөйлеп кетейін бе? Еш шағында барыңыздың да есіне түсер әлі еш шағы. Міне сонда ұятлаған бір шиғырына ескершілі. Яраттырдың, яратмадың, неге яратмадың, аңлатмадың. Тұрмыш yollarına yoldaş етіп, başka біреумен атладың. Яратуны ұлы бәхет білер, бәхет мекен, ләкин кім біле? Яратып яратылмау ғазап, ғазап екенлігін мен білем. Сен білмейсің, тек мен генә білем. Әсілігін, өкініштігін, өзім сайлап алған осы yüкті, өзім йөрөтергә тиешлемен. Тиешлемен бары күлерге, исемімді тешләрімә қыфып, йөрәгемә тиешлемен күмерге. Ләкин қайсақ мұхаббәтім еңә, ақылымды еңә, теліртә, һинең йөргән эҙҙәреңде эҙләп, халқын һуҡмаҡтарҙан йөрөтә. Мәжлистәрҙән, шаулы табындардан алып сыға, гөлдә елдәр янына. Ғүмер буйы һине һағынырмын, ғүмер буйы һиңә табынырмын. Тик ялыныр тимә,
yolunmam, gayiplemem. Çünkü minin alda gayibin yok hüküm etirlik. Hüküm bitu yaratkanlar için, yaratmagan için hüküm yok. Mana şöyle. Кіші болсана қиын екен ол. Жырлашалар, сайрашалар, таптар тату дейсіңдер. Жырлама шылмаған көңіл, мен қашылмашақ түгел. Жырлама сүйдім екені, сіз достарым секілді. İşte bulsun, bunda bulsun, dostlarımın köyle bulsun. Жырлама сүйдім ал дейтін, сіз келгенсіз yok дейтін. Жырлама сүйдім сүйгенді, сен сүйерді сезінсің. Belki yollar olur gider gönlümdeki muğlarla Oy bilgeler hep bulganşı, dostlar köyle bulganşı. Şulay bulsun. Зор рахмет Нарис апа. Сәхнә түрендә сезнең өчен бүген чыгыш ясадылар. Халык иҗаты конкурслары лауреатлары Рима Арсланова, Мегусова Суфиева, София Шакирова, Светлана Басманова, Роза Гуслякова, Светлана Каримова, Феликс Галишанов, Карима Садыкова безнең йолдызыбыз, Алия Каримова, Дания Юсупова, Валерий Ганитинов, кичәне алып барды сәхнәгә куючы ансамбль төркеменең җитәкчесе, Акчарлак татар җыр ансамбленең җитәкчесе Рәзидә Ибатуллина. Эдуард Егоров. Рәхмәт сезгә. Рәхим итегез сәхнә түренә, кадерле кешебез. Без сезгә бик тә шатбыз. Һәрчак безнең бәйрәмне бизәп, матур итеп, елмаеп килеп утырасыз. Кояшым читтә торсын. Hürmetli milletdaşlar, biz bik şadbız. Ошондой бүгүнкү кичәдә катнашабыз белән безгә барыбызга да ошады. Акчарлакларның концертлары көннән-көн ойдан-ой камиллашып бара. Резада ханымга бундай яхшы итеп эш алып барганчы зур рәхмәт. Рәхмәт.
Башкортстан Республикасы Конгресс Башкортстан Республикасы Конгрессы жетекшісінен рахмет хаты. Риза Минхан қызы Ибатуллинаға. Татар халқының тілін, мәдениетін өсіруде, ғұрып-ғадаттарын сақтап қалуда башқарған зор іс-әрекет үшін Башқұртстан Татарлары Конгрессы сізні рахметін білдірем. Алдағы тұрмышыңызды да милләтіміз үшін қызмет етуге бағышларсыз деп ышанып қаламыз. Бірге болып, бірден болып. Башқұртстан Татарлары Конгрессы жетекшісі, Башқұртстан Республикасы депутаты Хакимов. Айталым, шушы мотор, güzel культура йортын түзуде менің өзімнің де күш шыққан. Біз жетекшілер, заводта эшләгән жетекшілер білдіреді. Жетекшілер субботник ясап, астағы зоның оның жерін көп шығара керек болды. Башта здание уже техникалар кіртерлік болмады, здание түзілді, техника кіртерге орын жоқ. Жетекшілер Гордиенко Николай Иванович, главный инженерия, шуның жетекшісінде біз насыл күлбәр білән жеріні шетке шығардық. Мұндан тышқа шығарып, шоға қарабен ғұрланып айтам, бұл бинаны түзуде біздің де күш шыққан. Матып өзім. Тағы бір шунды уникальный момент енді. Бұл бинаның көріп тұрасыз құрғым бүтін жерінде де ақ мрамор. Ақ мраморны біз іздеп таптық. Қызылкент деген Ташкент қырындағы бір шәһәр қырында. Онда Ташкент янында енді. Онда біздің заводта эшләгән главный механик болып Майер Эмиль Георгиевич. Оның абзыйсы шул мраморный заводта тоже главный инженер. Шунан біз шушы здание түзегәндә безгә тәкъдим берде. Бізден шул мраморны жетекшілер белән килеп сөйләшеп, алып сорап карагыз дип. Амиров Марызденович урыны оҗмакта булсын, барып жетекчеләренә автомобильләр бүләк итеп, шул вакытта Жигулилар бөтен дефицит үзегез беләсез, бүләк итеп, шундан біз мраморларны, акларны гына гел сойлап, монда кайтара башладык. Мраморларны алырга 2 машина алырга калгач, біз мраморны алырга тиеш булганбыз, СССРның госпланы аша шондай не белән инде, рөхсәт белән. Biz рөхсәт алмадык. Ташы бітіп келгенде 2 машина мрамор алырга калды, безнең мраморны как будто бір төрле урлап алган кебек итеп, Рашидовка, Шараф Рашидов бірінші секретарь Өзбекстанга илтеп җиткергәннәр. Амиров бабаны чакырды. Мин ул вакытта Амиров бабаның урын оҗмакта булсын, урын басары наука шундай неләр буенча инде. Бірге бардық, мұны Рашидовқа шақырдылар, мен онда кірмәдім, мені кіртмәділер де. Біз ойлағаны енді онда шақырының сәбілеріне қарағанда зор шілте, жебірер нәрсе болыр деп. Амировның қатырыңызда болса, олар біләдір, ол Верховный Совет, Россияның Верховный Советінің депутаты. Солай приемнан помощниклар Рашидовқа кіргеш, Рашидов оның депутат нашықларын, помощниклары да әйткәннәр бетінде бұл депутат Верховный Совет Россия деп көргәч, Рашидов йомшады. Шуңа күрә біз сезгә де алган мраморларыгызны алып кайтырга рөхсәт бирәм диде. Менә шушындый музейлар белән төзелгән бу шундый матур бина. Сезгә алдагы тормышыгызда, алдагы эшләрегездә уңышлар телим. Яңа ачышлар телим. Матур җырлар, матур башкаручылар. Рәхмәт сезгә. Тагы бер теләк булса. Yaşartıp tecrübesen sizlere zor rahmetli var. Güzel zaman. Рахмат сезгә. Зур рахмет. Әгәр араларыбызда укытучылар булса, яшьләр кирәк бит ярдәм итегез. Җибәрегез безгә. Без тырышырбыз. Татар халык җырын, башкорт халык җырын, урыс телендә булса да, чуаш телендә булса да, без бөтен телдә җырлыйбыз. Җибәрегез. Җырларбыз, сәхнәгә чыгарабыз. Безнең миссия шундый. Biz сәхнәгә чыгарга тиешбез, халкыбызның җырларын, әлеге җырларны мирас итеп калдырырга тиешбез.
Біздің іс жолдай, шауқыры бізге ердем етігіз. Біз изгі юлда йөрибез. Сіз де изгі юлдан мәгіз. Рахмет. Біз сіздің белән хушлашмыйбыз, сезгә сау булыгыз дип әйтәбез. Сәламәтлек, исәнлек сезгә теләп, сезнең белән хушлашабыз. Киләсе очрашканга тиклем сау булыгыз. Сезнең басып алкышлар белән итүегез безнең өчен бишнедән дә кыйммәтле бер булды. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Килегез безне онытмагыз. Рәхмәт. Сау булыгыз.